Kardom don mali pinnilia ko puthot bangthola na litum coaching hon mate kelang boma channel Karbi teach 2.0 along lapen afrangsi kaduk ave la nili video kelang ra do an phonsta min nili hin pen Kardom pa jeriglo lapen nang litum pinia video le thota la thumbnail mate title long thaglong pota hailo la son thak thak si nili la so video long kan nang litum phan nang than pachini po lapen nang litum la video kijut pen kicheng pen kijut an lang ego la lopulte nang litum detail sai hui bang chini lapo la penon ni li channel la Karbi teach 2.0 long sinalit tum ke lang bom aki milang polte la subscribe pu to garjan di tak ber ego la pen la sodung la bell arjan di tak ta ber ego la lo polte monon fit ni li kapre ga video le upload sitanali tum mobile nang le da prang ya fan mate kilong da prang ya fan la son da taxi la pini tala Assam police la suppose kan ansi doma ko son si ka flying ma la vacancy kan ansi doma la pen pipi long si doma lai hui nali tum la video long thek mon long po la sikaya son thak thak la intro bang ajiso lang igo la intro lang dat pen video cheng pon phit lo nang tangte intro lang igo tum a mobile long Chrome browser sta dui la pen kapre ga browser sta ingpu ik pen nali tum la so video description long la link dui la so link long nali tum ber fit pen details sai hui nali tum thang le chelang ta chok mate Koson pp documents mate Koson se planning malai hui nali tum details chelang ta chok la sira so video long bang nili la an details sai hui bang ing si sini ing the thini bang na than pon po la sinali tum la video than the pen benang lang dun ik bom ma la pen afrang sinali tum la dak at puri ik denon la APRO Recruitment la nali tum dak theklong po notification 2022 notification la penda state level police requirement pulaya la state level police recognition board la to tell nali tum dak lang download pulte 470 constable vacancy dol Assam police radio organization la nali tum jong si official la website long jong si lang daim pun dak do la official website do police.assam.gov.in pulang dak lang damigo nalitum la penili dak in thitini la kan ana vacancy ko so post long kan an si domani li na piklang pon po nalitum dak thek pon longi vacancy details of APRO constable 2022 la si first la one number bangke da constable do la constable WOWTH la pen APRO di la pen dak number of post punali tum lang download pulte dak 441 ando la pen unreserved bangke dak 312 post do la pen OBC MOBC bang 90 post do la pen SC bangke 21 post do la pen ST plan bangke 16 post la pen dak ST hills bangke 2 post do la pen education qualification lang dam lo pol nali tum dak nil nam piklang pon ekpo dak la 10 pen 12 an ke pas tum nahi la pen physical chemistry mathematics ki untang tum nahi la pen the candidates must have obedient pass marks in physics chemistry la high marks long nahi maximum ke la pen nali tum dak pe scale lang dam lo pol dak 14000 pen 65,000 under la pen pay band band to low with grand pay of 6,200 and other admissible allowance la hi nali tundak pe lang pon ikdana la pen number 2 bang ke da constable UBD la dak bang kom hek post bang da number of post bang 2 la pen unreserved le 1 post la pen OBC MOBC la tum hanchat 01 la pen la tumang da education qualification da SSLC mate class 12 an ki pass tum nahi la pen recognized board of council pen ki tum nahi la pen da pe scale manali tum thek pona 14,000 la sem la pen next bang da constable messenger la tum suppose la da 14 post do la pen da unreserved le 6 la pen OBC MOBC le 6 la pen SC le 1 post ST plan le 1 post vet la pen education qualification ma da SSLC mate equivalent examination ke pass tum nahi la finally tum dak pen lang pon ik dena la pen pay scale at the same lo 14,000 65,000 la pen
grand pay bang ke nali tum dak 5200 lapen next da lang thulo pula dak 4 number lang bang constable carpenter bang dak nang po carpenter post bang nali tum dak thek monang po undeserved le dak hini do 2 do lapen SC tum hanle 1 post to lapen education qualification ma SSLC के पास नहीं maximum class 10 pass nang po hormone daka sam lo pay scale bang nani tum dak thek pon long po 14,000 65,011 grand pay bang 5,200 la penda constable dispatch rider la tum hanla dak 10 post to 10 post do wifi system la nali tum dak thek pon long po unreserved for 4 post to OBC MOBC tum hanle 2 la pen SC schedule custom hanle da 1 la pen ST schedule tribe plans tum hanle 2 la pen schedule tribe hills tum hanle 1 lahe da bang apus kom to la pen la ta sem la qualification ma SSLC pass na po la pen fiscal da ingsiver lo 14,000 la pen grand pin nali tum dak thek ponong po la pen lahai hui nali tum apare order creating APRO requirement la pen documents ma PPC nai ma pula ni le dak nam piklang pon pon nali tum pan nationality candidate must be Indian bang Indian citizen nang pola pen permanent resident of Assam. Selected candidates will have the submit proof of resident upper democal certificate after publication of final select list. However, the high winali tulang pono lapen employment exchange registration certificate bang da kinang sotlo also tame pinso tame lapen local language da langdam lo pulo tinali tum Assamese bang thek vek nang podaga Assamese homalam bang ke lapen age limit bang nali tum dak thek pon long po 18 years and not more than 25 years lai huilo nan tum dak pen extradition lai bang la an nang ne lapen SC ST 5 years lapen OBC 3 years train home guard 3 years lapen application fee there is no application fee fee bang nang ne nang tum kason no apply ning bolte how to apply for Assam police recruitment organization pulate Koson sidag apply pulate interested and eligibility candidates may apply online for these vacancies by visiting the official Assam Police Recruitment portal. Candidates may also apply online on this page. The application link is provided below. Please check. Lapen dagdo ponili na ala so video description on PDF pula soling bang dapen ali tum apply damo. Lapen documents to upload with APRO online form long bang documents bang ke nang bang ke dan ali tum thek panong candidates willing to apply APRO constable must upload following documents during application process PP process mana documents mana non ali tum dak lang pon ingoi video skip rino lapen dak passport size photo lapen signature lapen SSLC admit card AS H proof lapen education qualification certificate lapen mark sheet lapen employment exchange certificate lapen home guard certificate do pulote lapen NCC certificate lapen case certificate lapen EVS certificate lapen driving license lai huilo nali tum dakpen submit nang po matipinang po lapen dak important dates of APRO vacancy 2022 last date nang nitum starting dak bangke starting ma 19 means start one lo 1902 lapen kijodi last date bang nali tum dak thek ponang po submission last date 17 molam bensi 17 sikijut po la mo chiklo bang January February March chiklo 2022 17 chiklo an last date lo lapen kicheng bang kila so chiklo February chiklo la 19 bensi chengpon po lapen important links nali tum dak links pulote dak important links bang langpon engo application form application online application bang dak nali tum 16 hour ni sidak bang ke click here product chitok po la 16 hour ni pen nali tum application bang dak pen fill up me po lapen jong si advertisement details lying pol nali tum ala link long sta sorry description long sta bidat pela pen dak pen len ali tum direct lang pon pita chok la pen official website long jong si dami pula tin ali tum la dak aberdo la click here dak dari ko ala pula tin ali tum the official
website long langdam iglong po lapen non advertisement ta nili nam piklang po nali tomhan na video bang skip rino nili dak video sab sapaching ton po lapen advertisement ta nam piklang pon po advertisement bangla hello yo nali tum dak office of the chairman state level police recruitment board assam Bihabari Guwahati dah lai hui nali tum dak pen thek ponong pen requirement of constable WOWT dak 400 lason lo dak ken same details lo asinali tum dak total bangke dak pen lang pon ingo unreserved dak same post lo nali tum lai hui dak pen lang pon me dak teng civil lo keto ko dak pen dak ta kan ana PUSI do mala pen PP sinaing ma la pen dak Ingson alam dak detentive district with distribution of vacancy of pollution ration as a par census constable dak Karbi long pen ta 9 do number of post allotted dak 9 do Karbi long pen bang la lang dam ik dana nang litum la Karbi long arlo ya 9 do la pen do lang la son se kapre district long do lang la pen dak note there will be state the merit list for the following posts lai constable messenger constable carpenter constable UB constable dispatch rider lai hoi dak lapen escort commander driver operation lai hoi dak do po post long mon po lasi try don damela pen dak relation lai hoi nali tum dak pen lang poni goni li dak full details pa nili lan lapen physical long lang dam he iglo pul ta height maximum dak height bang ke male female bang male lapen transgender bang 162.56 centimeter aning lapen 160 0.02 mane AB dak do height maximum bang ke general lapen OBC MOBC tum hane 1.62 aning lapen 56 centimeter lapen ST hills lapen ST plains tum hane 160.02 centimeter lapen chest mane alason aning lason bang ke only for female and transgender lateman 80 centimeter lapen 78 centimeter nahi 78 mane schedule tribe hills to mana lapen general OBC lapen MOBC ST sorry SC ST latum hanne 80 centimeter aning lapen expanded ladak 85 lapen 83 lahi lapen female pen ala thak female pen height bang ke female to man bang ke da 154.94 centimeter lapen the schedule tribe tum hanle 152.40 centimeter ani arlo sotum pote lapen medical standards bang da candidate must have not the knock in flat floor lai nalitum dakpan thang pene siksa ga mane asan ame gang pram lai hui avida nang po alam bang ke lapen how to apply flote ben da nili dakpan ateng lo ase application must be submit online through SLPR website LASO website long le dam tamin nang litum slprb.assam.in pulong le dam tame a number of from and rotate candidate must follow following step during submission online application lai nali tun dakpan follow ponang po si hini chini sikimelo lapen photo lai pen ason no dak nili dak na photo ai documents ai da pen details ai da ke tawdolo lapen signature documents ba nang litum pen ateng la dak passport certificate SSLC lapen HSS LC examination lai hinang po marksheet nang po admit card birth certificate lapen employment exchange home guard training maximum 3 years LASO certificate nahi lapen driving license lai hui lapen signature long lang damlo bol nang litum drag blue ink pen si dak signature bang pinang po lapen only image size ba nang litum je sorry quality bang JP easy nang po format bang lapen maximum dak 100 KB an nang litum file photo file bang nang po lapen signature stol 3.5 cm lai hui nang litum dak pen lang po ni ko nilil an pang ke dak details ai hui bang nilil an bang pore redat po pore lo polte video ding len po asinon ta ding hoilo video bang ke lapen LASO
details ban nalitum la so video description on lipidat po dak penalitum pure no lai marks kan an ko son ma mantutu se exam ning ma la pen da female candidates to mane dak tok do res nahi la 8 minutes in company 1600 meters race dui la pen long jump dui maximum 244 centimeter 3 chance do la si long jump la pen award marks 16,000 race lai hui dak do marks ai hui kan anang long si long lai hui training hot lo lai bang dak introduction dak pts do lang anta asi nili bang an details ban nili dak put nang por he pp lo asi ang litum la so advertisement nang litum mola so video description long po dak pen nang litum download ra pure pamenon la pen buzi pamenon la pen jog do no lapen kilong le bange laki mo philos tame try don lang sikime ngong sining hang polote ase try don tha lapen nang litum non la video long nili nang thana teng nang litum lang ponon mate detail sai hi bang pore ponon lapen la so video description nang nili link pi thai po adak pen nang litum ber fedra lang dam phinon lapen jongsi mola form ka fill up hot jongsi nang litum pipini ka siksak do polte nili phan comment long stamina arjunon lapen contact info ta nili so video description a bear long nili pithailo adale nali tum whatsapp long hai histame na humri kon lapen so video kilang penali tum ning sample de la so Karbi 2.0 channel banali tum tingni nepin pen kaching hondo pen subscribe ikha lapen video ta lang misen polte nali tum share ikha la so video lapen like comment hai hoi banali tum tingni ne da sikimelo lai hoi banali tum si chinilo la si mo next video long le chi tong nan tangte do me thak me Karbi 2.0 ke lang ara do an phans ta me Kardom la